ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Kesurkan perang yang besar itu bol yang dikasih dia bat kabadon yang dikasih kam akan ubah asora kasukwa bandung kreano yang kanobah nasora secelong namar kejur jinjur palan Islam asora kabalong kajing tut akalit kawan dan kajing tui kita bat kumjuru kajing bomsong pedeng jong kanobah asora kumtala kalong kajing jurip kajing pekai yang kajing long jiman kajaka selong akan yang jiman jurip yang selong ladon uwe orang bakasi ubat rey apa usulkan perang ubah jibon roy mayrom ubah telang bagus baik sahab sulkan warman jurip yang selong na sutu bagani ke jiman jurip yang selong kalau harus dan kertas pak jukuwe ke sahab sulkan waktu orang bakasi abo kajing alam jauh kolel tiba ubalong ditigok sto yang kasih janji head district haba lajat jurip berkang khai bahaya kajika selong pada kajing long jiman juga kila fa ya kakai fat ca kasorka haba labit labiang nadong sadong kasorka rasim de kajaka na imam lim haka pols iem nidesin bat pelong kajing soi ya kasorkula haksna khatas pa jupula kasoturu pakasorka karen kala save sus in medicine kahima madim nakapisa araja kita nakamta ketiga jaga palasim bat nukam hablat tay office DC jong kasih janji hill district habisnya khatas pak di Riau kasorka karen kalpun gerak no ya konomba jong kayutat kasih anjay hill district nasora seslo habis siang dia kajing piting piang kajing soju jong keselong kum kanomba kabalong kajak kam jong kesorka ukonal hip Hopkinson walau komisioner di Kasam wal ajibut ya board of revenue kalkata banting kerja no ya kanomba di Kasam na county selong namar ba ka county kalong kajak kathor apasit bad kabangkuat kubia laban pau ba ka selong kalong kajaka kebapengan bat kebakyakan katanya kajing ngaji buat yung Colonel Hopkinson kam simno urlong kumtu hamta pada simti Colonel Aret Skiting Chief Commissioner penengkong yung Kasam Province ulah pengen mau biang ya kabut of revenue Kolkata bat penkerya no yung kanomba yung Kasam nakau di seselong kumbala ay jumot daw Hopkinson kumta ng katpas pa yung pusat la penkerja no yang kanobah yang Kasam provinsi nakau di seselong yang selong la pihak asli ke bentang kabinet area kapan untuk digunakan won kajakan di office serkar di office rekam yang serkar kecil polis beja bat ke kanton man kawai bat ke bentang kapan untuk yang dijaga besar kiri apa ibah hakas nem kanvas pak ini berperang kesulkan lawan rak akan disencar ke Batamah hasil selong kablatif tak disencar municipal Kastelong municipality hablan perlong yang selong municipality ke municipal kaseng di lakajong kajong hakajaka baka school paimang kayan minta kamangin haka board of iem ronsing dan syong hak siem imam lim kesulkan lakang rekno inati kayo setem yudu kajaka batik minta ada kayo mulong kajulong agasni yo mulong kelajia maksuka pareng kalbin soalang kawe ya ka Asam province bat ka East Bengal province la belong ya ka Dhaka kanong ba jo ka province ka Batamah nakatay ka da kasilong kaluno ya kajulong ba ka Asam province naru ka khatin tik Rizal kasnam khatnday subasan kumnuri lajia pakasurkan ka preso piang kawe ya ki East Bengal bat ka West Bengal wadal besok biang yang tidak asli di provinsi la pelai no ita sam la kajong ke provinsi kumbakalong menjua de yang tagen balang rak biang yang kanong ba juga sam provinsi selong haka life di kuber
senam kenai sepak san. Habak India kalau nak duduk nak kerja jom serkar barang hak senam kenai sepak sau penyu. Serkar barang kalau pendek selong kumpulan pak jom kerja Assam. Kalau boy tu kuat bak suka India kalau berkaya kerja Methalaya hak Afrika lalu kuat kesenam kenai sepak juga. Pada pelongnya di selong kumpulan pak jongkar. Walau kami terlihat walau lah kacau kejelah. Mereka selong kadang penting balong penomba jongkar Assam. Hadu pada penteriak yang penomba jongkar Assam saja 10. Harga atlet itu lalu kuat kesenam kerana sepak nyebusam. Kumtala dan hanya tu orang pelong yang selong penomba jongkar United kasih anjadi hedisik hadu mentah. Selong kalau kenjok sekispak tanpa beras senam kum penomba. Selong kalau nama kita kawai mungkin nombak kirim hari India. Kesehat kita selong kita kubur keju kot itu ke selong. Dekat Scotland of the East dan kita kot juga ke Queen of the Hill Station. Selong kita juga kaji kai bertai. Bagi jika show pengan kumpulan polok Madan Konflik ke Pandang Light Park Botanical Garden Bishop Hall Syahid Kalian Madan Pulu Ban Tungsum Krinolin Dondi Jaka Peninam Kebatip Kum Kajaka Peninam Kebahatam Halubat Asia Don Bosco Museum Keberadaan Morai Chonglori Bat Kajaka Ajin Sumanu Pang Kebahat Ke North Eastern Indira Kanti Regional Institute of Health and Medical Science But ke North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Hamau Diang-Diang Serkar jala kata katong kabahmat nak kemudian penheb penyari kesol celong dah kajintai ya keselong kebetemai kan New Selong sekitar modern yang pat sauli don yo serkar kemaji pat kiweji kijaka puli wilayah ceprang kajintai kami tu pis kebetemai hamau diang-diang cetai saya New Selong don ru kita di hospital yang wilayah kedua Ahmad kajintai di kemudian Legislative Assembly kadang yang sekarang mentah. Kadon kejingkermen pak antara lut iko fis serkar New Selong. Kani ko Selong mentah. Let's see kan kampung banyak balong mentah. Itu kebaikan.